Assalamualaikum salim lun sabah kewarih lingkar mandum saudara karena salim nabi kun sunat jaro tamu mat tanda mulia. Tengah jat ura dirui bukan le ulen mecae sambung suara rakyat kena len pele patepai hati meahlun pinta ada ulen iem sang darah dile maka len rawe baju calitra urang ka awah tanah sopike sang nyambace kemudo raja. Hoga keneja hai pa PLT persibolam le jata dan rusak sampo ke rakyat hana ne fikir penepreh mati kenang corona jiban ka rakyat ye mata dile bak minta rupe di nanggro luar jina katedo kerijatan le patakun ade ronuh dua raja. Kepedum janji yang kan uke naris ne pelih wate pilkada sang-sangnya nanggro ro ne perase nyatanya lahir ban Amerika. Si adnyo basah hai bapa PLT laju dengar lengan punyung dua membena takut asalam cair bukan subude nak timbak gata. Tapi nyohaba peranggung hati rakyat yang fikir jina ba masa ditanggung nasib bebesang mati raja yang lahir lagi jina rimbang haji umah yang kempo rante la oda dengan glero ne kuasa tapi ke bangsa gehiro sabe yang hana ganje ban Abu Sabah kakuhnya dile habalun rawe munyona hati ne penyum sigra igopna ulai drone pisabe penting beja he tingkah ke bangsa. Kajian kono cai ni pak orangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.